Kembote kukanda dia ukujene Kongo. Yoyo ipange no toyne Kongo. Ndevo apangizama. Ndevo mukona sivikilu inangabo. Toyo obila kwekayenda. Toyne Kongo abila ko. Toyone Kongo makaboba ngai makeleka matokulubange phasi mai kokula nge mono matokulubange phasi kase mono kanda inwani nanga mtoto ame inwani nange mono nalu mona paikide mono mukokula nge nanga kanda itwa nwani na mtoto itwa nwani na bataliama itwa nwani na mono kinakuwa mangala ko kinakuwa makon luba ko mkola no mama luidi mo maibo bange mono namona moko zole moko ozi uladile di luku kota oswama kasi nakota muna dile di luku tangu bai kage mutu luku kikulu munitu kanadia ko namona se bila kana mamu meto kalukotiko itoyne Kongo niyo itoyne Kongo mono na paika mambu makanda diame to bobela namona boka mambu makuko kukotiko mindele pe ya ilu to kunzola ko akukhange YouTube ya ukaka bizeko kia nwini asoweli ngindu aziwili diaka mono pe nanga bolo ndonde no voka ndonde le nwako kokula ikokula lumbi fwe mono yefwe kanda diama kifwa gobo yefwa mono kaka kana diama awa kunzika eyandi kutu laka kalaka kilaka nga kusikila ngini nanga mono itoyne Kongo lumona ba yenzevo zani mori masangu kanzevo ze masangu ko nzevo ze ngangu mono ikongo ne kapita ulembe kafuku wene imono ndiyo yo tata ikifumu kiama kinaola kako ikifumu kiame mono ikongo ne kapita ndiyo yo lembe kafuku wene na paike mono mukona koko ringiri nanga ikambe kanda apangizama walumbwene unu akange YouTube mono pe fulala la kubeka fulala la kwingi wainwani nange kanda ambutabo nazola patu masangu mafungu nunu kuyingiko mukwiza kageni nanga mono intukande ngini nanga modidi bombat mbutamu kuna lemane bo inleke ngeto bani kenwa utubobela uvokulu zole kungwako lo notekolo natekola uva kuchekola mundwa londonenwa nalulondenwa kiboba diaka ko gazi voka lulondenwa ko kokola iya ndi mono toyne Kongo ndiyo apangizama mbwene kala apaikisi video imosi yesi tidi koko bo yesi koko kasi ziya zini nanga apangizama yenate nkanu ngandata yebangi video ngapanga yebobela kifumu tunanga diao kuna bata atwa bandi kinlongo kukanda dieto kasi
nakala nkwangangu bo nakala ntukanda bo sewuli nanga kuna nzwaku yenketo yana mutu tuka kumbazi nakanati ne yuma bo ya yuma upanika kuwana adia yuma obaka upanike kukhombo bo upanike kumbo kadietete evo khombo kafuidiko vo mbo kafuidiko tangzen kakalina sowengindu ludidizo kasi munapata dieto watu wakisonga vo afumu vo ankuangango inanga kaina kwa ngangu ko vata dieto devo fulko makata kwa kuphutu muboloko tuninanga katulendi bayi kadiaka ko mwaukulu kwenda nuini malabu fiti songe nkanda mwaukulu kwenda avo kimbevo kinange koko katutwa manga ko kasi waki bayi kidiaka ko kendi daka ko nkaka ko ye mona vo eno luni nange kifumu lokale atu kalukadi mazo wako ediodio ikanda lutwa baba bo lufatakeza bo lubonda ikanda dieno awakuluzika ewano lupaguta na asasu ko awakulusadisa ewambeni wizile ngindu zimbi eno lukotile munakula dimbeni dio ilongi ngapanika ewau video na ikota awabai kilipo enge enwa kaukala yepambuko awu ndio awe si YouTube nzila kala yepambu noka kala yepambuko bwa nzila kala yepa watu sakuphabele emambo ye mona bo atwa babo andati senka enkanwe mono kasi kiyalende ko kakizingidi ko mzimone doktoro mosi tuka kuna Tanzania uzibange video kasi ye video mu WhatsApp ngaikala ya ndivo kibaikisi bo video kisunzula bo yani nkwangango keni nanga une ngangu sefuana mambo de makimbevu tutwa bobela yandi ambani ke miyo longo katalamio kuma ngangu sefuana kenanga sawo nakamona bo enlongo miembote seka kambe kana tubabake zo zutumbo kasi nakamona bo enlongo kana miembote ko seka kambe kanda ye mona bo watu abobelange mo makimbevu ye longo to banga au mindele wandombe kapaikidi ndio na pangeto yemone kieze bo eno lutwa swama lokipaikisa lukisunzula yebake yo video kotese yo muna kanale yetu pasivo enzaya mvimba amona mapobile ndio na pangeto ndo endomba yani dotoro keni nanga onene katanga muna zozo tsize putu zozo nene kukatangide yani kamona boka kafutuka kena salile kuba ekubata iyo video kizele kulusonga yodiaka kwa kuma ya ilumbu mukutala yeni nanga apangiza ama mono kisowa kanda ko kinape ngindu ze sowa kanda ko kume mono nzombo ngini nange mono nzombo disongele bo musingola ekuma yoyo ikuma bakutubanika okala musimbanza Kongo Zaire okala musigwizi okala musinzetu bo musiambrizi napoka kikongo ngemutu unzombo disongele bo musingola ediodio kanda peto katutina nga dioko ekuma eto ne Kongo tunina idina bo yemona bo ediodio video yesiadio
kuna yayi kanale ama pasivo enza ya mvimba yemona kuma yoyo video akutwikela dio muna WhatsApp ngayikala kinga nze yenate nkano wapangisa amatangu video ikotele kakabo kyo akengi yemona kabo atshonekene botuka lumbike uno nge ku YouTube kukala ko diaka tukenge YouTube yako oh vo mambo tukeme vo kuzole moko utusonekena ikwa sonekena bo idi yambu ngindu zenu kizole zoko bo utubani ke tsasa bo kuzole ngindu zeto ko etu tumwene bo mambo metu twakko tenge apangizama ya ilumbu ya ukulu tsonekene vidi kwa tsonekene vidi kwa kamba bo mono kipobili dimbiko eno bo ekwaku chemindele lo bandi ka liberdade de expressão bo diambo nakala diawu oboba wawe mono kipobili diambo dimbiko kanse pange mendombe bobele yani ukisunziri kwendeka nkwangango keli nanga gize kuvo pange manu Zakaria Mayala mulanda uninanga manu George Sandi nzevo mulanda uninanga mbutama manu Costa Lukombu usiule matu mbutama mono kipobili dimbiko uvo kwa ku liberdade de expressão na kale diambo oboba na dembote abaki didio nalika dembote nalikale dimbi akatwele wamuno kipobele diambo kanse ndiona mutu ndombe modi mono baiki dibo yani diaka nkwangangu keni nanga wamuno pange mandombe baiki dikimoni kieseko maukulu topanga ngindu zenu tinatubaika abo engeka ngeko ndombe unina aboka ngeko bo ngeku nangangu ko yani fumu nzambi ubanga ntoto izulu yani kakamba bo ngangu ko wao kaka katukali ngangu wapanga mabaiki dibo yani ndaka ngangu zefuana ndio pangi baiki ndio mbutama tukatoka kumona ko yemona bongine monongine kanali nsimu kati pati nzambi mammo amona wao insidi mukati ya mona mambo kato boba mindele mambo kazole moko bo ngindu zembike nakazabo atukena baki enlongo yani kabobele moko yani kakama bo wuri nanga ngangu zefuana mimyo nkisimi to baika ampari kandi katalamo keze ngindu zenkakabo zembote boze zembi kanale akenge yo ate muna meje julio natuluwaka muna meje julio si avuanda dia katala kansi ya ilumbu ngire kwa sonikina ya kamba bo kidiambu mbweni muna ngindu wape lukengi kanale yama mono ikale ikese yenu mono kipengi dimbiko ifa kwa sonikina vili kwa sonikina bo edio diambo mono kipengi dioko ndio na mudulu mwene koko yani mono polo kaifua nana ko ikande diani ikande de mosi kadine defo anana ko mono musiki bokolo ngini nange mono mono nteko lo so balu yebuta gemena ikikonga wanjo na mutu nkanda kaka tuli nanga ya ifuanana kasi katuna kanda di musiko mambu pe yani bobele mo kamono ko yani kalunkanga ko mono luka mona bo zo ngindu zembi ikwa bulopo diambu ngalumbaka luto buri na maladi malamu na kumbu mutu enkaka então vo lukenge kanale muna mambo ka bobele yandi kuma di baiki muna kanale yama lumwene bo polo ni ifuanana edio di diambu di enkaka di songelo bo maluto banga ntima mieno kwani mimbi kie mundele kalu zolando ndombe ko
ezo ngindu zenu luyeki kwani de bababo guisa tu guisa na vodi kala mono pobele jodi ambu lukengi kanale mono pobele mambi e yani pe ka pobele mambiko kasi yeba kaka video diani kote simu na kanale ya pasivo apangize tubuza ndombe muna nzambi ba munabo edidaka ngango tunagaza ezawe kumapangi ba ikidi ye monabo mabobange yao momo imambo tufete lande yeto kasi mo mambo na matuka una nwendombe kamena mfunuko idina lumwene bolu kangeka kanale kasi nyo na mutu bobele mono yani pono kaifo anana ko na lukatu le video diembote kasi kaluleli kanga kanale ko yebanga 4 video kote sekoko obo za ukuri tufizokanga za ukuri tufizokanga za ukuri kazibaika ko tufizokanga monope mona bokizinga moko yemaluko sonekene diaka wazono mupipa bwenevo video mosiba ibaikidi aziwele kuma kukiele tadidiaka ezo zitatu kaziba ikidiko kwena vengidi nanga muna zozo video kivovele mambo makimbevo ko mambo makanda povele mono na katule dio video dio na mutu ngatia kadiambu kwaniko kase ezozo video zisele koko afidi kange ezozo video kivovele mambo mambo magifumu zao ko ye mambo matedi kimbevo mambo makanda povele koko nzevo Jose Wanduka mulanda unina pangia Leonardo nzolubonda mkona landi unina nzevo pangi Jibril Manu Ngombo Masivi ipangi Meshora mama Christina mulanda inina pangia Monketo Isabel Bunga mama Tafika aziwidi matu mama Mimi Chemindele mulanda unina mama Marta yani unanga Bonketo o Franci nzevo mulanda unina mama Efimi ndio yonketo pangia Paulo Domingos nzevo mkona landi lunanga kipobele mambiko mono kisowa kanda ko mambo mangani kikota moko mono pe kivambula pe kanda ko mono saluki ama kwena si kanda bakimosi kinape ulaka ko vo pebele diambu wa ndio unange enzefu modi ze kombo laka kalakanga enzevu zama kanzevu ze kombo ko ambutabo kombo khulu kakuntadila munzevu ze phembe ko kasi muphaka kombo khulu tsudika nukanga kombo khulu disongelevo na unlambe yani na bani ke mudia wina mfute monabo ensunitwa dia kimboko kakutela oko kasi mulonga kuna dile ngefite monabo ensunitwa dia mono nsuni kombo ndio kombo uyakala geni nanga enle kyama ya Kaila nzevo mulanda unanga pangia Masoba mulanda unanga Soba Babi mulanda unanga le kyama Godinho nzevo mulanda unanga mono na paika
na pobe mono mambo makanda ibobe langu ambutazama ambokele kuna Alemania eno lovita mono nleki kwa mangini nanga eno lubobanga bo moyenda nzamba mumanise lowa mumambu ngalukhambe mono mumambu kiloze le moko enzila itwa diatila eno lubitako lusisi yoyo enzila itwa lande emono idina pobelebo moyenda nzamba mumanise lowa dibenge enzila eno lubita idina vo eno itwa landa walumbokele lukhembe mambo lumwene eno batobanga mu Inglaterra yemono vo ibange video yebobele mambo malongo atwa fwe kwabo yebobele diaga diambu diana diambu na dibwaka ke kwako bo neto kuputunga utukila awe nange yembobo katusidia kama seko katusidia ke zingu diko ekifumiketo tubibanika kwa wana au tukino kuna chemindele edo diambu diaka yebobela dio kizeko video baika kizeko pangya ma Sebastian ukalanga kuna Alemania nzebo mulanda uni nanga otoma nanga na Alemania dushai nzebo pangyama mukona landi uni nanga ndio hii pangi yako kiamena mama manzambi kwetela dio tamba mama pangi yamo yakala kwa kulonde kakumbokila muna jambu di mwana nga ukamba tomoke di yambu tomoke na tulueke ngindu vo seto panike moko wa mupingi lakini nanga seto pangelu muto to bulangiane tomoke na pangia monketo kala ku Fransa yandu salukyandi kunzonze salumbukie kansi yemona bo ovutuke kudamba nana zolangi mindele kansi mama manzambi kwetela dyotamba kakupandike longi bo pangyama njono mwana nketo pangeto kavutuke kukanda ikunkamba bo kasobeka kikhumbu emyo izokhumbu kenanga zawo zemindele kakatula tumwene bo wavutukiri kukanda ngese mabitidi unajaka mwana utuka kuntiko se mabitidi ngeye izina dyako lipa kasi kunati nzingu kudamba ko mono kuna Kongo bangwe mono ifumu kuna damba navutuka intimo bebuka se bani kentoto na wiza zozo ngindi zemindele enge mutu kule kukula wanavutuka kuna putukutuke nge enge mabitidi nge nzebo museba uni nanga pangyama nsunda tezu obani kakembote ko mama mama ema ombani kakembote kyana ovani kakembote ko pangyama onketo Arlete tezo kizolo ke po mama disengumuka kumbeni kimboteko kibila keni ko kasi ngebani ka kimboteko mama ema kanda dia ukundine Kongo wana utukile kuna Pointe Noire akala ku France yewa sala kuna Pointe Noire Brazzaville kimboteke no ipange ne toyo ne Kongo na pangizama mbwene kiese enjo na pange onketo nga ukamba po kuna lufolo pangeto Mozart nga ukamba po mbuta mutu ya ilu mkutwa koko lako mama igulu kamba po akenge YouTube kasi ezono
ye mona bo zo video nga kotisa mosi wai kidi kizeko be asolingi ndu kizeko kasi akutsoni kina te kuna mezi ye Julio kaka kasi pengi diaka ya yinkaka ye kotisa na divaika di matondo ndevo ezo zenkaka diaka koko kiboli kwa mama kanda kwa ntopele koko mambo maana utukili kuputu longi nga domba ko wambuta eni nanga kuna Alemania ye mona bodio diambo ye popeladio apangizama emono kibambula kanda ko nzole baniga elongi di fioti ko wenu nzole levo luziule matu lotomalanda manu masivi ngombo masivi pangyama pastor Timba mama Christina pangyama onketo Ivete manu Shora Maître Jibril kanda dia ukulu tata mapasa mama mapasa ko Brixton enulu zola malavuvo lwenda blutise tangu namona po bakide tangu lwenda KSMS kuna fuluke mama mapasa itata mapasa kuna Brixton fuluke mboteke ke mokena lwenda kuluri fiti bimbundi ya ilungu pe tokala muna confinamento apangizama lumbwenevo ya ilumbu kipenge video ko muna mambo matadili mama mafwa apangisa matokala yenzola maukuli banganga muna kumbu komunidadi bangi lange mambo mono kito banga kikitako mono kidianga nzimbu ze yatuko mono kina lokuko lokolo nzimbu kinazao kumono nzimbu idiange mono nzimbu isalange mono nzimbu zame mono kasi nzimbu zayatu kidiazoko na lumona bongi situ kuna mambo makupengi video kakufutako ediadi diambu nzole sigirika ediadi diambu nzole sigirika diadi diambu ito masasula namona vo ngizidi kuna mambo makupengi video kilomba nzimbuko kibanika taluko bo kasi nakala kanda di kaka ombogele mono kasi nakala mwana ne Kongo bo kuna kanda di etu uninanga kuna association ana ne Kongo kilomba nzimbuko vo nzimbu zenu lunilanga zao lofuta lolomba lobaba Johnson Keto kuma Johnson Keto ya ndisika lubani ke talu lumfutidi bisiku lubangile salu mutu nakakala kanda di nkaka nakambokela kadiambu kisembandi ke talu ngile bange salu kasi nakakala mwana ne Kongo bo kanda diama maukuli banganga muno muna kumbwa association kilulomba nzimbuko volu sadi sufwe mvuidi mfunu kamba ikulu kamba ya ukuli sadi langa nzimbu za maimono yeba ikisa diari lito mwone baba baba nzimbu zama kapanika nzimbu ko mutu ko nzimbu zame zazi diadi nzimbu zama kapanika nzimbu ko mutu ko na paika kuna nzwama ngiyele kumambu nzimbu zama ifutanga ngiti songe epolo vongele banike nkangu vontsidi nkangu kuna konta bakari mono kibanga kikitako nzolele volza ya mono bisike ndima ngini nange mono kanda inwali nanga
lusali sui banga kuna kanda idine ilomba ngabo tokala paki mosi kinzu ke mate na tukala to kubama dibwe wuru dibwe mbazi lena tu lenda to monsieur du diambo ma mengi tunanga mao matome sa kuna kanda dieto ya ilumbu si aziula tukala diaka paki mosi emono mukona sondi kingini nanga ilwalo lumingu sengiza zakilubambile mbundu kidiamba kutukamba mwana diambo ditadi livo lukutakana lulweto mvutu kilu ekonono sengiza ikulukamba kintindu kilu mtu butukile runi yao kuma yeto luyalu tutuatala lomba ilomba ngabo lukala membru lunabangi lukutakanu 10 libra mensale konta bankara tunanga yana ne Kongo kasi monavo kileni kota munantima miatuko nena boba kuma kalana swako kasi kalupila kaniko monope tala ngangindu zenu ankaka mukona fingeni nanga nakasoli diambo kubenge dioko vili kufinga nakavwande yatu mukona kutonga enikeni nanga kinga zemona mone kulu monange mono kibopa kwa mako kansi lumbu batakana na upapa kyokyo ilumbi kupani ke mvuto walumona abo eno luwanu ke ngangu tulu dio idiamu ngakhala diaudi kulukamba kilomba nzimbu ku watu ko kibani ka petaluko nakala musine koko apangizama lutomasala Donada Costa windi longi diama dilweke tunina ngai konta bankaria lumbukina ikuyubula fuka undaka zao muna konta bankaria fuka zeki sia banika contribusa ko to banika contribusa ko kuma kase unu kipopa dioko Loto masala ko kana dia okulu lumbuke mbote